Di Master Gaming je sa vama je danas Dino i nastavit ćemo The Last of Us. Kao što znate, ovo je naš drugi video. Nadam se da vam nije bio toliko dosadan prvi, mada su samo bile scene. Ovaj drugi će biti mnogo bolji, zabavniji. Kao što vidite, stvorili smo se u nekom gradu. Idemo. Pričaju za... naprijed. Idemo dalje. Seems like more people are getting infected. That just means more people are sneaking. I gotta sell new papers. They shouldn't give us any static up there. Just play cool. Ajde, ovo ne mogu bez tebe ništa da uradim. Sad i da... Gde ćemo? Hoćeš li mi reći? Ajde, krećemo. Kakva voda, dobra. Dobro da trebamo da nastavimo napred. Da. See you later. Here you go. What's your business here? Got the day off. Visiting a friend. All right. We'll run through it. Thanks. Loši su ovi butterflies, ovi loši. Šta je ovo? Šta je ovo? Trčim, ništa, ajde. Ću brzo. Sprint. To. Sprintaj, beži! 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 Jaj! Dobro. So much for the easy route. Catch yourself up, alright? Šta mi je dala? Aha, dala mi je prvu pomoć. Dobro, sad trebam sebe da odmotam da se... They're gonna close all the checkpoints. We're gonna have to go around the outside. Outside the wall. Or we could just let Robert go. Cute. Ko je ovaj? Hey Tess, you see that shit? I was there. Hey, how's the east tunnel? Ovo je naš drug, gdje se crnac. I just used it. No patrols. But where are you off to? Gonna pay Robert a visit. Ovaj, gdje nas pratiš, Who a? else is looking for him? Marlene. She's been asking around, trying to find him. Marlene? What do the Fireflies need with Robert? You think she'd tell me? Well, what did you tell her? Ovo je još jedan naš I have no idea what he's saying. prijatelj. Good man. Hey, you stay out of trouble, alright? Military's gonna be out in force soon. Yeah, see you around. Nisi vidio ima bradu, dečko. Mnogo lepo imaš bradu. Sad trebamo ovdje. Ne, on ostaje tu. Idemo dalje. Marlene looking for Robert? What do you make of that? I don't like it. You better find him before the Fireflies do. Da li mogu malo da ubrzam ovo? Opala, evo ga, stižemo. This is us. Lepa nam je How's it going? gajba. Shit's stirring up out there. dosta How we looking over here? Ruši, tako je. No signs of military are infected. That's what I like to hear. Zdravo, deda, kako je? Jel imaš nešto da mi kažeš? Nemaš. Joel, give me a hand with this. Nastavi dalje. Idemo, povučemo. Okej, šta sad treba? Aha, vidim. Pade mi flash na glavu. Me ništa ne boli. Sam ja jak. Trebao sam ovdje da prođem. God, this place reeks. I need to watch them throw away down here. Malo je tamno ovdje. Dobro. Akumulator. Let's grab our gear. Idemo po nekim katakombama. Opala, ovo je. Neke cevi, valjda kanalizacija. Our backpacks are still here from last time. Ovo se trebam da uzmem. Opala, štoljpi, a? Može. Ponira. A lot of ammo. Shots count. I
Jančić. Idemo. Sad akciju. R1. Izvadim. Alright, Texas. Boost me up. Sada ovdje treba da se pobrine trouga. Ne, nju. Tako je, sad je tu. Sad će ona preskoči. Kaki smo ko ove. Come on. Ko katapult smo. Kako? Sada. Ja. Oh, be careful. Idemo tamo What am I sada. doing? U zonu zombija. Ain't been out here in a while. It's like we're on a date. Well, I am the romantic type. Got your ways. Ovo baš je zaraslo sve. Ja trčam malo brže. Malo nas navatam Where's the krpelja. ladder? It's got to be around here somewhere. Ne, provalio sam da se nišani. Ajmo. Lećemo. Ajde. Hey, try over there. Dobro, nije ništa Got it. samo ove. Great, bring it over. Aha, dobro. Dobro. Tu bi trebalo da postavimo sve kako. Aha, dobro. Ladies first. Ajmo. Lady, you must be thinking of someone else. It's all relative. This way. Down through here. O, moram se pazim. Do you Tako. think Robert's still got our guns? For his sake, he better. Once we get our Počekaj merchandise se na back, it should be noge ko easy to unload. mačka. Speaking of merchandise, when's that next shipment due? Well, we're meeting Bill next month. More pills, lots of ammo. Supposedly. Hold up. Spores. E, to je ta infekcija. Zbog toga moramo da Where are all these coming from? kasno. Place was clear last time. Coming out of something. Stay alert. Moramo prođemo ovdje. Čekajte, samo vidim da li ima. Moguće da ima... Uvijek ostane nešto na ovakvim mjestima. Ali ja sam pogrešio, naravno. Nema. There's our culprit. He's not that old. Better Oh. keep your eyes and ears open. Evo ga jedan. Umro. Sad ovo You treba should be able to fit sklonim. through here. You okay? Padne Yeah. na glavu. Damn ceiling's falling apart. Be careful. This Će mi way. padne nešto na glavu. Easy. Polako, polako, nemoj da se... evo ga, evo ga. My mask broke. Don't leave me, it's hurt. Please. What do you want to do? Ćao. Ne smiješ ti je Poor biti bastard. tu. Sada trebamo... Da idemo ka tamo. Nemoj, sad će nam dođu zombi. Nemoj da ga gasiš. Da li ima ovdje nešto možda? Ništa, idemo dalje. Tamo desno. O, infekcija. Tamo. Ništa. Ovdje.
Osam se sad istresao. Let's hope so. Head back into the city. Opala, idemo. Da li ima još nešto tu? Nema, dobro. Idemo sada valjda. Ovdje. Ovo sam treba nešto. O moj Bože. Idemo gore da vidimo šta je ovdje već. O, našli smo izlaz. Odlično. Pošto je ovdje izlaz, mi ćemo ovdje pauzirati video. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!